خوشمزه دراره. Oh yes, yes, of course. Very delicious. Very excellent. Very good. اینم بگم من با پول این آبگوره درار یه هواپیما خریدم. 3 تا هم خونه اجاره دادم. آبگوره دراره، خوشمزه دراره، آب غوره، آب غوره، تنظیم فشار، آب غوره، آب غوره، حرارت شکن این آب غوره، حرارت شکن این آب غوره. Very nice, very good. آب غوره. آب گوره دلارنان آقا دلار امیریزی Yes, of course. Let's come here. Yes, that is very good. It's delicious. Very excellent, my friend. Yes. Ama İngilizce de danışıyor ha. Yes, of course. This is Türkçe Ardebil. danışabilirsen. Ha, Allah'ın olmasın. Ben Yaksa boşluğa ben dolanım. ben az Frankfurt Haşmer اومدم. Çok güzel. بعدن یخسازی رش زندگی میکنم. O I live in یخسازی. I work in شهرداری. şahane. Çok memnun. Sağ ol. İrade. Çok sağ ol. Ama ab Hoşmezde buraya sağ ol. dəlor deyib. İçinə pızdatıylar. Məxsus bu isti havalar. Düzdür آره qardaş. دهه 60 مال دهه 60 قبل یختر بهشت تو استان گیلان این بود. این بود. بله قربان. Very burada da delicious, nasıl very oluyor? excellent. اینم یخه ice. به زبان انگلیسی میشه ice. به زبان ترکی میشه بوز. او به زبان فارسی میشه یخ. Ali. او اوکی دلاره که بعضیا میگن دلار. دلار نیست، دلار. خیلی خوشمزه است. حرارت بدن رو تنظیم میکنه. چجوری بگم، از بدن از تو خنک میکنه. Bakın bəyəkləri mən başım ağrıydı. Bəyək mən başım ağrıydı. Sərəm dərdmişər. Beşərəm یه خود رفته بود بالا. میگم که این خوبه تنظیم فرنسا. میکنه، بالانس میکنه. ما یادم رفته بود از دست زنامون تنظیم فشاره. آب غوره، آب خوشمزه دراره. Oh yes, yes, of course. Very delicious, very excellent, very good. Oh yes. Is this? Yes, please, you. Aa limoni səndə? You 60 تومن. 60 تومن، 60 تومن. 60 تومن. اینم بگم من با پول این آبگوره درار یه هواپیما خریدم. 3 تا هم خونه اجاره دادم. خیلی هم خوشمزه. مرسی.